keke me gibieto me go keke me o wage agbonu ware o awuya no mo ware o agbonu ware o awuya no mo ware o ọba nedo me go keke me ọba nedo me go keke me o wage ewa ogidi ganori ọba nyado gato pe ise agbonu were o awuya no mo were o agbonu were o awuya no mo were o ibi edo me o waga woga se bi edo me o waga woga se do ni rogwa waga woga se wagi konwi waga woga se eo edo ni mose edo meni yayo wa yafe wa domo wa bota wa bebe nege kai wala ho okota na e video na wa rigume gae noga do mi homi noga do na hona wa gimagae ne huemwesun wagimagae ne noma ho yafe ho wagimagae ruda otu no gwoba lewoji eimakin otu igwobazio wagimagae ruda ma ogioba o wagbon ya ene me ogioba me ogiewo ma gwogioba mobo agbon ya ene me ogioba Meri ogiewo agbon ya ene o ma ogioba ma ogiewo wena wedo megi yo wo izagodo wo ewe baro wena wedo megi yo wo izagodo wo ewe baro yedo mene wa ire wa to wa ira mose ujigi fowe gbuwa ibi edo wage gegbe wo wa runda o wivi mafo agbame o wage giori owe mi makegbe wage gi ma si aniyan wage gi ma gbebunu runda ara hupon no imi toru anyagan awiwi ekito bi dena awiwi gbon ni marue do de bameso ni doga mwa pe dojo ni tegbiyan viedo doga sowi rigbo bara inyunyi menori abebo wage gima ya edomene wa ire wage gima ya yeye venoriri age he wagima ga tayo ge donoma runda meme wobe he wa gafe mafiun wa runda inyano bun e oge gba he edegiamu edegiawerie emebe ni ya bun se he ke mama tan ya fe ni ariri a mama uhun ya mu runda uhun egwegwe ya biekun no kun yo mu yo umada ya fe ni aso kamedo ameno bi ehi ahian iya ri ameno bi iya ri ogwomi akporo edinu de wage gegbe wowa weni no bi edomeno dami omena uga sekena na pi hun edono nirien gae uga sekena na wewe mi oge dono nirien gae uga sekena na tayo ge dono ma gae ọba ewa ogidi kan no give aga dugie o ugi gwe no ugi vie no ugi moro no evi ogogo na mi ebe do awu uga seba gae oboni nu ya gae oboni nu ya simi osege do deba edo i wo mu yoge do no ma emi no ma e o kan ya mu ne bi o mami awo gion babe madani ya fe no jin ake ologoma no bo se ti gbe no ese ti gbe e je do be ni ka amu ya fi ogo ni ya ki se ti mu hin egbiyan rure e je do be ni ka amu lu yan run be ni mana
etio sanu dazi etieni ka ya gbegbe ima ya na ise ugbe no negin do ya fe ise no ne mani bi edo ni ma ọba ewa ogidi gan nori ọba nyado ego efure wo hwie ọbụ gboriri ọdọ de no ha emwete egbe imi no wo kan gbokonyo go posisi na mu dagbe ekpe no gwa ọba no sanogo do ahwi apamuna ọba na de ọba na roa ogidi nyakan ogidi woko ogidi zaizai ogidi gbomo negia otote ọba ewa ogidi gan no give ototi batare awe gien do ya fefe kiyan ke ya fe ni ari yara mi ototi bate ọba ewa ogidi gan no give eyin ahin ara je yan ara kin oto no gbe mi ugbe no niyan ege ọba ewa ogidi gan fure wo hwie ọba ri lo bo ewi ọga iye ori gbe ya fuede uga iga mane erie iga mane ori ya no mo emi no ma aga mi e bote dorun da ego ba ewa ogidi gan no geva ego ewa mame ego ega mama ne bio ọba ga tope ise wa ya fe wa bota oteme nigan owi dolebo o si ọba me obi wa no sewewe ni kata o si wa ame opoko awon afo me ogun lo kota nare Otiti Edo talk show page adewuma e follow la onu follow adewuma e be share nu la onu share anwa bere ba ne bobeti e star useti be gwima be star yo ibe ya damene award me no gwima be manage page na ma be me badge useti be rie badge ogima be ya supporter aweti mani pe ti mani ho ni ama ni ayopa uyeva wo himania no gwima be manage e page na runda emi no ma jagbon e page na degbegbe yan ya mi mai yan wa mi mai ma be claim yan be mi mai ma be claim yan ga report owo bo pa mu iruwe to iyobu wa ya fefefe etin wa ya fe oye ya hiana iwe ni be la se fe na yin warun da we ereme yeke egaka wa ya fe wa wese ewi ni magumi agbadi abotana iwe ni dole asefena imie the Benin Traditional Council kekebe enigie kekebe ni wan ni redo wala wowo owi okan kere kin òfin aime imaese no gihun giwa yeye runda owe mi no doma igwaya imi roma igwaya imi joma igwedo ya imi wa awe ni kawo awe ni gie the Benin Traditional Council nu wala wowo nu wa gbuhi ra nu wa bande a koma no riti egbe shifi no gidu amu egbe popo to ne e social media presenters awe shifi ni ya tielele a different social media platform ni ya mu epe ne gbin agboto vene o ma bo medenaje awe mani ti gbin ya shift vena na mi egwe ivie kekebe uji ne do muji ya gbe ne do te muji ya gbe atewe ni ya deba oba maga dole woji eni bunwo owe ate yivie we mi oja ivie domene wa ire e ma me no medenaje origi viore ya we mi oja ina we ni lase fena imi ni nwa ni redo enigi ni redo Benin Traditional Council please
they should call all these social media chiefs to order. May they stop to they disgrace themselves. May they stop to they misrepresent the culture and tradition that they were elected, that they were choosing to represent. Wala wogo awe ni gie, awe ni nwan, awe baba. Wagbui kakabone, awe emana so ni tegbiyan shifi. Ni duale le presenter duiko, ni duawe conference call. Awo dio wayano mugbino koko. Awe shifi no ma ne miege ni ya itare domu. Ni ya miege ni ya die college ya dame he kiawu he dame he. Erie ikiamwewe, erie we mwegile, erie osikpalo mwe potu wome. Nuwala wogo runda owe mi no dova igwe aya imia oni okao. Nirie video na redota. Bo give an oro. Wa ya fe wa miewe social media we. Omende. Tie le platform okwo ni no respire. Do ka ewe. Yema kage egwa gin ohun. Ire. Leva seva. Yema be ewe efrankewe efrankowuho. O saye mere nu dan lórí yeko etin. Igoga re la video. Ọ̀rọ̀ vitendo owe no kono gyogyo. Owe iyeke e amweguye. Omende sikedian. Wege no gbebuge e kagi yen gbese. Sokpe no jawo ge we no mede. Ugwe wawe franke we igu wame nwese manivye dunie negbe eo. E koli ni ne franke we ti we ni ireba o ami na te boji. Imaka wa reji no sokpan oye wa reji. Unwe mi no zeni na woye wa reji. We no mede. Mama mi nurie ne Frank Victor Dajio. Mama mi nurie ne presenter si Daji. Nagi na miewe uwe bossa si no gbihun oge presenter si. Agi na mi we no mede. I think it's time ne ni wewe doga na you we ne o mede ya you lami. Because obo we magi hwia. Unyi me we talk gbihun. You are nothing but a disgrace to the culture and tradition you supposed to represent. When we need good time where you are a shame and disgrace, because a shifi una ati egbo shift a shifi ne ovi okan ye obo pa ya ti eve live video e franke we no wa owa ona yo bo pa wa ya ti uwe. Number one offense a shifi na yo bo pa ya ti no wo kan yo bo pa ya ti. Iye woro vitendo we odion wan wo kan wan obo sopan o magba o ma defio runda emi man o wan e all time only number one error we no mede evi ni good time we mi a pe message na serio awe ni wan ni rowa iya do look into it. Iya do tie we to order. Runda. Okpe na ke ni we social media na no manoro. Oge dan otiko latire. Ana he ni we no mede. Imemi no sie nu na seti mu ogo yegbo egbe. We ge franka we franko wuho o saimere yobo. No vi je ko eti no ho wa no yupo unu po no hi yaro yu we no mede. Ona gbo a ogbo yeke. Ona gbo gbe mariave ona gbo gbe meneme yeke. Una yeri ogwera ka una ri orijuele lo medo na vivie kwewe bae. Una ya akun enye Frank Victor Wotiewe. Imemi nurie na we di mofi. Awe Richard Ivawe presenter sinaro padaji. Na ina miegwe. Oga gisenu aya temata oga gisenu aya mudia yodemata.
nu ya representi vienarie nu ya represente donatie we nu doga uga gwoyo gore wo he uga sheki ve elubona mufi won he Omende mama yu jenu deji o mama do meme nu ta mama do meme nu gina gwoyo gore ni bieka gina tie wo ye te were ge wo yo ge wo re a business when he bought you are misrepresenting Edo culture and tradition eri okeke ne shifi ga behave da eri shifi behave nu ya behave you are nothing but a disgrace okay if we not see any na ru video na nu Omende odo ve na gbon ene ni agwe ome o kakabo uhi you are a wayoma ulai platform ere franke weni emi ni maguta wa regino otien ogion ba no meme no fio boy you eri la lo ovie jobo saze e lucky the kidnapper kiyen kivision ogun ana gbin ayada ona gare background the video ni ona ga so ogun menemene we no mede umalai platform ni nuga haro gunjin egwe nu hi na neve negbe agie ya bi egwe ejobo saze eki adanu ya biele mo dana kwevo uga ya egbalekun uga ya ehangegbo uga suhungun kuwe kuni enwe kekwara we kegbewe oga gbe o we no medesikedian why are you so hypocrite a platform ola koko nuna ya defend from Victor defended the mo figure ti yan gbina ne do yan si o sege do bedero o ma eke we ya mweko o ma eke we ya ti hello wuke mu ogun aso ogun avagbe abati no bi abazen abati no bi Victoria no bi etiosa wuke mu ogun aso ogun avagbe una ga haro gun yo ohun nene no gun wete no ni anave gbe because un danu yes ogun wete no hin agbera de because un danu una ga haro gun yo ewe gotogoto na ga gbele jo ohun na ga gbele jije ne Victoria hun una ga gbele jera ne tiosa hun where is a platform in ubiana mwe bogbo vijo ige jobo saze nu hun dan no ho hu anori agbon dogu he no re dogu you say o gi oba giewo o ma mu ebo gbiyan una ga gbe me yo gbe me rewu nu Omende una ga gbe me yo gbe me rewu nu emi nu teta ni e mata no we agwe no ri agberi agbe no me so pan e me ni ke iya ladian wu nu omeke ome ove nu weje utema ta Omende yes excuse me we no heke no ve do we omo anyu nyi me no magba awe no ma no hian ige tori efua okiza oruoruo iyan wugwa ide o ide ide ebi one agbono reke amo ma ke no le emana talk better edi hita ti atongbe iye me no gi o wa ya bota o video na wa gun me guy eni mo ai won fo mo gun lo kota re Otiti Edo talk show re Omende no me o uma hare bonya imagine owie jobo sazenu hudan no fio boy you heri la lo ijega na sun wera ge jobo sazena sun wo bi jege kidnapper nu hudan ese rati no gyon ba e o mami we ya sunu je ni
owo gun hin agbe e lucky yada e lucky ne kidnapper no gun ana agbe yada ogun no vijete na lunu ese ebo ya fe ne do emugbi ana gbiyan yada o maharo ogun yo ewe oni na gwe frank ewe gare line yana chi wene small boy Omende una adie line ba una do afule gbo yana lowe luerere nu gwe no Omende yana luerere nu ni ya cover up atrocity no go on uma seva nu mwebo gbegbiyan uniyan kwaragiyan nu keboniyan nu kaniyan. Yes, it's true, man. If you don't need to disregard or ma suppose na iga guy yon wejenoge so na sweet cause or ma suppose na iga guy but evani we na lieva wewe we no mo gumu ladian no me bo wa violadian. Yes, so me awe video va kwe ni me ya no because evani butie where there dori permission niyan ni aso asile boladian mi ano ya no va kwe ya be tie manu yen din aseti so asile boladian ni ara kun ebo yi vie jobo sazo hun kiyan kegbe yan kuni oriyan yan asile bogbu wa imeye dedo caste family wa ivie jobo saze uni owuwa ejo wuwa yen yo wuwa ke akoka ko ya fenu wase ikian cast wa be Facebook ina akian wa yo gion ba akian ga yo bogbu iwe nu wa awe fake account nu wa ya ga emi dan no biju wa nu hun dan of your boy you ere la lo no ki o gion ba sun hun a fake account nu wa ya go e ga nu wa ya ga gbu wa nu wa ya support gbu we kian cast wa ide nu wa awu hun no gbabe lare Omende umaseti keboniyan nu lewa hame awo bono no bamakan awo he no bamakan we kako ni riari aje ni asile boladian edo ikedo I finalize erunda ebo amugbogion ba ebo emo bungbebe gbogion ba veni takedori ade ugame padame zeniya ugamo rwe ya mugbiyan ugamo me ya mugbiyan ugame hie ya mugbiyan runda ebo ebungbewo gbogion ba we no Omende ide pe video wenu inota bun nukian rie wan yeji. First of all eni ne frank wega ati ewe video ni Omende e video ni kian pe nu ena uma correct iga ugo anwa soba of Benin Kingdom you know very well Omende iga wa anwa soba of Benin Kingdom where or anwa soba of Uselu he starts there and he ends there. He starts and he ends there, but only ma change where a baba or review ninu. Okay, only ma change, but let's see it in both ways. We're not Omende. We're not Omende. Does it mean where if you not see a woman correct frank away? Does it mean where my where I want about Benin Kingdom or we to pretend? Because the way it be now, the way it be, okay. Veno jena oyewe na mie we no me Omende because ojeme we we no see
nu we mana correct e frankewe we mi no ga ata we imehia ihia pe di video no na onye we na mi ewu we no mede uma ewu we I want soba of Great Benin Kingdom. You be I want soba of Uselu. Okay? So, uma correct frank simply means that you were impersonating. You were impersonating. Where I want soba of Great Benin Kingdom is different from I want soba of Uselu. Or Uselu wehi. Uma correct Orie ma we ne Omende. Uma mi rokpa. Erika nuna duale la wogion ba mobo. Because we le do. You know nothing about the culture. You know nothing. Also nuna duale la wogion ba mobo. Because uma the culture man we to hear the value of Viennarie nu. Imagine. Omane shift itself in amamwe na where is prohibited. Is forbidden. Na miewe mave ne dimorphije no sote. No ya fiame won gwa. Wawo eje aye, wawo eje ada. Mave ne franke weje no sote. Wami ya jame menu wata. De omave nu weje omede. Ula dia publicly. Do I office je title. Je di honor ne domunwe. Ya different do mavene. Eranomigo je ne leje. Zero repetition. Emi okparo na eranomigo je gbera koni. Wayo. Oge. Omohame. It shows that Ukboni, you don't deserve it. You are a disgrace. Uma deserve it because Uma ain't the value. Uma ain't the value. And then we ya tiele le platform or ya ritu we here. Na ina mere social media chief we here. Once you know camera and deliver the message yourself. And by the way, now when you know we're not medena, what is your duty on social media? What is your duty here? Why are you on this social media? Vana miye where who for you there? A gossip or pare laja with social media na. Now ama make me where me to where me vehicle why are you like that? What is your business here? Vana miewe a seko e mane represented do properly. Ana mi we no mede. And by the way, iki akpe video we no na. Ekene frake we frako wu ho. Na akamedi o wodi wi etie ma be gwa we no mede. Asi adade rasio un. Wabe from Victor Emanu watie be gwa. No hame from Vitoge, gwa point to where, gwa maton, o gwa no kwa. A point to where no mede. Who walking ga supersede over the issues in Osunu webo. Who walking via laja, wama via laja, wegbanu wa the Facebook ina. We no mede. Keke we franco wuko franke we, o saimere no vi ye koetinu udan. Manu watie wo gwa no kwa. Nota wiya appointu we no mede. Shife wayo. Igu wori teme no sebe mi no sunu webo. Uwa hiya viya lati. Idenu wa. Wadayon. Waye igbuwa wagbon. Jede isove yu wagbe. Awo career. A platform in weje. Omende nana ti we uwowe do no mado taji owie jobo saze ire e lucky the kidnapper no gun ana gbe ye gbowe no wije kai
Okay, what dayo? I want some of the freedom. What talk best Adamu sir? Don't say sir. Wa ho ke franke we komede. Wa eva wa Miami rokpa. Anagati we chief I want soba of Great Benin Kingdom. Omede. What's no mana correct franke we benana miegu very well. Uwe ma uwe dota medo omede. Ugwe ma uwo I want sober of Great Benin Kingdom oh my dota medo. Oh, you tell mom. So when you keep one kamatani, what's in that you because you see imagine the singing okay. Even where we see it, we put it in. We no one or having a say no ya get the material man. Omede we franke we e mano assign omede no doga igwaye e mano assign wa we yen ya assign no doga gwaye gbe material na e franke we franko wu ko omede e mani no assign omede no doga gwaye ve do no sunu we bo wa hiari yan ladia point 2 omede wagu impersonate wo I want sober of Great Benin Kingdom you be I want sober of Uselu uma correct oni e franke we was saying that iya appointed where who wo here tell no serve we bo uma be correct we ava no iya ma appointed me o ima o no because ukia do ya tegbe mu we social media o meje do ma no appointed where asi adade asi ohun ya ha me from Victor no rie e ma no appoint where because as far we are concerned egwama gio ona osunhun na egwama gie na ga ha mu gwe no mede nuna si egburu a uguma ha ga gwagie nwa wa da o So the major like enough I like it so much power of us like those so the thing now is escape me. So Tanabana I don't see one with my ya go Tanabana okay. They didn't go they take go and now yes but yeah giving permission when it's you the ma no address the issue. You know okay. Oh mede de ba franke we oye repeat e clear e franki wi ye tie ma wo gwa no ho a e mani na direct ye wu we yan point o mede ladianu do kan medo e ma no appoint we anu egwin ya ma appoint we o gwa no kwa ma tie we o ma receive any letter o ma di bon ke una ga gbe sese ye position ama assign we yi o mede be franke we uwa hin arato e maido e franke we o ma no assign we Jonathan Vincent Obota uhiata runda owe ofioto pologbe no wo kan ya tinya ewugbo do gwa no kwa hin adobo assign onwa no hin adwa oversee je issue no sunu ne mo ni risi rani rewebo na e o ma mu gwo meje no lotu bieka no mo egbe egboto ne ivi amimi na me ma ka bu hu unie ya mu e franke we no ho a lo we filu nu obene lo we filu nu obere ne e franke we na e video season e franke e ya gwe egwa no edogun we no mede no ti egbo I want sober of Uselu
Unari oweraka unari orijuele lona vivie kwewe hiewe. Unari a platform in a frankinati. But the way do we no mede do we gele negbuwe. I frank away no hiari phone got you where a whole shift in a line just like a common lunatic, just like a common nobody. No de doguan, no respect, no reserve, no honor, nothing. Udwa mwakme dojo where a rueshi. Honor the atie we shift. I want sober of all the great Benin kingdom. You could not debunk it. Umadi boke omeje. Umadi boke. Because these are some of the evil activities in Wawuwegbe. Awu hune gwema gie. Awi winane gwema munugwa. Nuwado akeke gbuwa yiya sioviri gbovara. We no mede. Dede nu we no mede. Keke we di mofi no ogyon ba. Ogyen wo. Dede nu wa arwe video. Do ya hami vie dobe nu wahia he. E moki fesi nu weve. E di mofi mu arie koti ne gwema giwa. Nana mi wana ya agbe. Ogyen gwa. 24,000 euro kwa. Omede. Omede no career. Omede no lot we be ka omede ne social media shifi. E shifi. Dede which day you and Edimofi Ogyon Bago on live video. And give account to Edo people. How una take spend the 24,000 euro when the great palace of Benin send for the case when they not send you and Edimofi. Why koko bakun efio jani? Whatever imanu wano kibo sokma we no medenoro we me wa musuena. Dede nu wa arwe video kamivie do. Benu wa hia hebe kesi ni ruda we no una game kemi nu. No ma heke. No do aye ma gbo konyoge. O wa no hwa. No rivie nu era. No muji juegbe. No douariye evan doga o iye ba mi okan edo ikan ileledo nula wowo nu o iyo fi he wori erunda owe no ma na ho e ayuru ho nu hi ave kode emi na dobo aro e mana garo no ma heke nuga igunyi nuga guo nuga igunya nyi nuga igunya i orunda owe e ba uneru e pa meje e video niga uban iya flag e ono na iwe ni do yari ovi budenu e ma ana mi egwe e mano hori ebe kwe ni vie do ga mi we platform e presenter u wo gi tiyan o iyan ri ti we o we nana mi ewu we ti egbu we o ha mo ba o ha mebo e platform na na be mi ewe na e platform na na ti we do igbe agia e platform ni ana fie kun mo ko no ro wodo a platform ne frank iru yaro dagwa mi no gba ana mi ewu gwene omede una do bo ame kemi nu honu ta nu honu gie wa hia gwa le platform re gwa le no wile do ra ruwe video we ivie do ni enegbe Iyaga die ho. No teme o hamu, o hemwe nata. Wene e pa meje. Try nu dolu nyime weji. Runda. Awe, uwe bunu we na fuen. Awe groupe, mie nu wawu behind camera. Odoje manibu ya lose respect inu wene. Omede. Kate meno guana.
runda owe oma omwekme yegbe egbe oma muji yegbe egbe omede uma runde ejiwe uma be runde anything runde uji nedo muju egbe muji yegbo egbe eri gwawo rion bae eri lele mana egbe onyunyi mo rion ba ogbeku yo baro awe mo ni siobiri gbowara wedo ya leli ya mobo adoga mi ugwe mi ya kugbe èmi no ma gba èmi no ma keke no pa mede ni rie pa yo we erunda de ge èmi no rie no wa o taking la wowo we se ye no gi Olivia agie mare do a flag video na oni ki a change the truth e mata ma we na tin ogwe ara pegbebu isan adoga miki anoje we maton e pa omede upegbene wuwe bue awe mo jana yes yaga reported the page upegbene wuwe bue ma e mano biyan ma huan e mane tare domu e maneri ujine do e mane deba bado levoji webu ni anamio runda owaga lanori ofene agije ogbo fen e pa amede amenae aya kan gae agate lanori ofene aye ogbo fen imemi no sie no gugwe ne e pa mede na ijeverio ana imiegwe uwebu iku no gbihun aari na miugwe ko ye switch obota ye iya ga report a page ni ban e video ni eriyan we wa we topic ni amalaki nu ya te mata maya iya ga kulo boye di page iya ga report imaka report ogwa makporu no sugbuwa umie ni tana mi no gba e pa omede nulaho nu oyo dolunyi jirunda oro vite dora ilele dogwe o ma na mu ebo gbo pa ori abu o ma na mu ebo gbo pa ogionba o ma no si oviri gbovaro o ma no ri o gba bayi eke mi dan ana mi egwe e mana na mi ugwe mie e na we from Victoria iyan wunya odori e mani agwe uswe ma be nu weje no lega from Victor o si e no na zudu o kin awe mi dan e kwa ewunu e kwa ewegwe be na dese na e franki ma we video no ya hame ivie doni ro wa ye doni risi gbugwa la ha o meni etani e mata se o no yo wesi no o wi yon me nwa se no na su hu egwu wa gboge o sa mere yobo no wi ko eti no gu you se ati kwedegbe agiabedele na e Fran Victor mo lagabo afiekun mo okonoro wodo mo awayo egbe e Franki ve edimo fi osun ahage oko mo ko ere na wi amase yangi na yogie mo ya fe ni redo hien e basti go and breed DNA e Fran Victor ve edimo fi osun okwere na ma ho awa huwe e Fran Victor we di mo fi osun e Franki no veri e ba na ko fun onaru e video na secretary onaru e video no wo kan ba onaru e video na gwa ba na du e platform ni uwe na be mie ya tiere o anatiewe o jano kwokwa ina na miegwe
o ma be ne franke weje me no bu we no mede o be chi we na be tie call have a live video u be mu. What a disgrace, what a dishonor, what a disrespect. Wala wo era me vije me mahama me ga lunwo me geta ya egwo Obama ya kosu no hioma e pa me de nu lagwa pa yun we bu bie ka be me bie ka dan pa yun wi kureru da ahama mo no wan no la yin go gore ogwenu werie yo to na ma make sense at all unyime oge manulele kian unyiwo kian bayan kin e surprise ma ga iso kan me do na yawe ju lame na mi ege tu we no o medo we ibe de ba o gboka ru de manulele kian obi an ma hwi obi an ma huan ido level o si oba e mani na o ni mwe video na soto wa ya fe wa to wa iga mose o eje ke eri edomenu so mo wa de ba me ba hwe ni do analyze e video re no we mu le bi bae e boni jore mu re we expire we ka mu wa some days ago iwo jama ave jama iya me manu koko gba we saga oni makame so pon ore do no ro wo ge no do atari yen ti egwa oni mi adogun aji ijore ga egwi yen ti egwa ige matagele no we no tiani o ha moazen de se ne getting avant we no tian bi dagbo iya ga ri jore ogun oba e mani ga egbe e o wo yan wu ni ana we le koko we no tian awo bo no what tian ni awo en no what we no sunu je niyan no re in less than few hours ari gbiyan wa no bera ari gbiyan wa no bije ya ri ki oto no gbe mi be do o amoazen de se ne getting baba wa de ba me ba ku erun da eri oje awo ogun oba ari ahewe mumurun da ivi ma fo agba me o wa gi ma si aniyan na social media era we can't dey if they push propaganda wrong narrative everybody keep quiet and say no man me and you know say jore o memeno my head o memeno but e man no man go dey look and say na better person so we need to follow am up bomba to bomba agbe are gbin are epinu se wa de ba me na ya vie woto ni an ogo hin are gazin to wa we ijore no wa kokokokokokokoko eve hin agbe wa de nu wa do gie wa we wa de wa mwe popcorn re wa imwe mineral re ehun gwi amegbe no avase ma ne avase gbe no nerun le ma erun ni na ne ma mi ni e kan mo salobo an ori eni mere dagbon ke obe kin ahwe gede gba bo hin asan wa ni bi edo me wa ge bi edo nile ahwe kin ave gun akan awo kin oba na wa ge do afi we ebo ma gbiyan e o wa ge do afi we ebo wade runda owo ofo koko iganja dege wa gegbe wo wa ge buy to their wrong narrative sandy wa ko je obota wa gian this civil war before na go dey listen to the first check their life rekenia kede rekenia je wa mami jore mighty compose esugusu wi yen gbo kan so pun hun na gi eni yen pe no yo kian yen we o kian yen we ejo ege lai pe obe kian we amare me ma hamu wa ge e video ge be buni an we si logun me kedori ade abe ko be do ape na emi ya fe no eviore no te ya were gbe hun a cemetery ministry ni ana wulo beba o mwere magbeke yo but we dey the marketer me and you na dey the marketer na me and you dey do the job we will continue until there are no more
Beni yana we ya rekute gbiani. We not go tire. Waya fe wa wese. Have a blessed night oh. Ede ke ebi ejomeni mose. Wa wese oh. Wala wa gumega video na. Waya wese.